Manang Biyada! Nakamahilig iti karne. Fish lang kanateng. Nuag karne akman, sagpaminsan lang. Kan sagabasit. Sagay sa laatad-tad, nukwa. Kan mahilig ak iti prutas. Kan dagitay herbal a bulbulong, ti pan nakakapek. Kan kanayon ti ehersisyo. Pipya. Mayat nga raw. Manopay nga yatawan ti panagbiag ko nga ta. Manutawin nyo na ya. 85 ko na. Ngam napigsaag pay lang. Abutin nyo pa iti sangapulo atawan. Basta itultuloy ti healthy diet yaw. Ay na. Nagmayatan. Ado pa'y nga ro datawan ti panagbiag ko ah. Thank you nga ro, Barok. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, agsakit mo to nirawot akasinsin nyo ijalaod. Wen ka no nga rod. At damanin husto apadto ni ninong ko nga nanang. Tanay baga na kanyak ide, amakaptanto kano iti sakit na angkel. Kat pimaysaw. Nairan-ran na mo la siguro ah. Tatilan tumakan kanin na. Oray parit kan kwa na alay lamutan na lata. Haman nanang, talaga apod no jahulan ni ninong Naglaing talaga na dyan ninong ko. Idol ko talaga. Talaga anala kaakaptan ti sakit na angkel mo tamalaksid anarawat. Mangarak pa kan managsunal. Papanan na ngay no diag sakit. Basta biliba ka talaga kinininong ko nanang. Ado, ti may paiso nga ibagbagana. Mamad to, talaga. Nay, addalugan ang nagsardang iti batog. Asino nga ta tinakalugan dita? Dito'y matbatog tinagsardangan da. Ni Valerio jay dimsaag. Jay driver. Padak mo't abakot. Nanay, asino nga tangay day tanakiluganan ta anak ko. Langana mo't tibak lang. Urayak lata idan nga umay dito'y balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, adda kadwa kasimbang point. Ni Anselma, Nobiak. Naimbag nga oras mo, nana. Kastamot kabsat. Kaya't na kayo amam-amo ni Anselma. Isong impasyar ko dito yung balay, nanang. Akat nangan kayon? O, nanang. Nangan kami, Jaylee. Nag-restaurant kami. Napintas gayam tiinan ni Valerio. Sika ti malaan to'y anak mo, nana. Agyaman hak Ay wen taga ano ka nga ay Anselma. Taga kabangibang a barangay, nana. Kalugaran mo't lati ex ko, nanang. Agkaaruba da. Anya? Ijay tinakam-amwak kin Anselma, nanang. Kanayon kami nga agkita, tunggal mapanak ija balay ti ex ko. Asino ti mangipagarup, ada kami kayam tinaik kare, para iti tunggal maysa. Samo la ibagati kasta, into nagkasar kayon. Tano ita, agayan ayat kayo pay laeng. Di mo maibagati gasa at ako nada. Basta siya, ni Anselman ti final, nanang. Ison ti talagang asawaak. Uray siyak, nana. Ni Valerio ti maudi a pakiasawa. Ay, anya ka, balasang wano balaw. Wano sina iti asawa, kabsat. Balo, nana. Saan na pa nang idawdawat? No bilang mabalo aktumanen, jakon makiasawa pa'y. Maudin ni Valerio nga ayatek, nana. Ako, tanda ka da kayo dayta. Da kayo ti masagnan. Iso ada kayo nga ron ti makaamo no anyat plano yo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumari natin. Sino di babaya nakita ki di balayaw? Nakita ngamin itay lima basakit. Dumagasak ko ma. Ngam nadagsan di binaklay ko abagas. Bisita yo ka din. Kumari. Ahin ni Anselma dayjay, pare o. Nobya ni Valerio. Anya? Nubya? Ngay,
San aya, aji taga kabangibang abarangay tinubyan ni Valerio. Nagsinadan nagapada, idi kwa nagsinadamutin. Kat ita adamanan baro anubya dya anak mo, iti bunyag, kumpare. Ay, taga ano ngay dayjay? Taga kabangibang metla barangay Karo ba metla jay ex na. Anya, di nala inyad adayumit kain tinagbirok iti kasukat ti ex na. Nagloko ba dayja Valerio? Jakman amoy ti dayjay nga anak mo iti bunyag. Isumat kano kayat na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, nagapuam insan mayay. Di taman balay daninong mo nga insan Valerio. Napan ka kadimot nagpahula? Uninsan, kat, uy na. Ha? Abay, anyat impahulam. Kan apay nga agsangit ka ngay. Ang paiso jay atap ko kanila kay ko insan. At da babae na iti lugar a pagtrab-trabawan na. Anya, nakita mo ano? Impahulam laang. Iso nga ruti hula ni tata Anya? Nabayagan naman madlaw ko daytay di asawa kinsan. Nabayaga sana nagawawid. Kat no agawid man, kanayon nak nga apaan. Kan di napulos ipaigam ti cellphone na kanyak. Madlaw nga dahil lamlamang na. Ay kat kasaritam anaimbag insan. Damagam no husto ti atap mo. Tanarigat mo't no agat atap kalatan nga awan mo ebidensya. Ay basta insan, napigsa ti pakinakam ko ahusto ti atap ko. Kani di kasjay timbaga ni tatao. Ad-adan! Ano talaga ti atap ko, kasinsin. Anya trabaho dyan nobya ni Valerio, kumari natin. Wanaw, pensyonada. Madlaw nga may nabaknang. Taadda pa'y lugan na. Pensyonada, kan ada kano papaabangan na nga apartment na ijay syudad. Dakkel kano abalay. Aya, Sa bali pa'y kano di papaabangan na apakanan ijay ilay. Kan ada kano pa'y upat avan na nga ipapabiyahin na. aya. Kat talagang raw dabaknang nukasta. Ada napansin ko iti nobya na. Anya day tangay kumpare Basta, damo pa'y lapan nakakitakin ko na. Sa balay, tinariknak. Kaslada na idumdumakin ko na. Ay na, sunggarak pa'y sika. Naidumduma nga. Basta, ada sa balay anadlaw ko. Diyak pa'y lakayat nagsaw. Tama nga no agkamaliak. Nga masigurado. Husto lakit diti hulak iti naidya babae. Panagmugmuging na pailang kat amukon ti kinatao na. Kan amaw ti mapasabak iti basakbayan. Aniya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kahit kan nga ikasar, Anselma. Ngam problema ti kwarta. Awan pa'y urnong ko. Basin mo nga di mapaspasada iti tricycle ko. Apay nga na problema dayta. Siyak ti aggastos para iti kasarta. Ay, sana. Diyak kayat nga damasaw ti tao. Diyak kayat nga ibagada akwartala ti kinayat ko kenga. Iso nga ipakita ka dakwada, akabailan ka nga ikasar, babaen ti bukod ko akwarta. Okay. Amuda pa'y nga rod no kwarta kuwan no kwartam ti magastos. Kan may sa... di mo man pampanunutan ti sawan ti tao. Ado nga min ti chismosa iti lugar mi, Anselma. Man nakibiyang da iti pada da tao. Imbes adyala bagbagida ti biyangan da. Saan? Tapakibiyangan da amin abiyag ti kaaruba da, ken kalugaran da. Ala, bye-bye am dagita. No kayat mo ag secret marriage tan. Saan? Kahit kung nga iparang kadagiti tao nga ikasar ka. Asaan ka nga ibaen, nga orain inauna ka nga adayong siya. Oh, agyaman nak Valerio. Talaga nga ay ayatin na. Wala. Sa bali ti tamak ken ka, Anselma. Manangipatag ka ngamin. No kadwa ka, panagriknak. Ket upat a tao ti mangipatpatag kanyak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Wala. Taadala nga ro den asawak.
Ang dapay nanang ko, antik ken lulak. Anya? Di mo ko matagidak sin timbagakwan. Ta aglaplapusanan ngamin apam matag ti parparik nam kanyak. Isu akay kayat kalaunay, Anselma. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Lumabasak pa, Valeriao. Wala ninong. Nay, madaman sa timeriendayo ah. Wan ninong. Dumakas ka ba Tag merienda kayo. Kasangsangput mi ngamin. Ay katwan ah. Narigat, apaayon ti grasya. Ninong, isugayam na Anselma, nobyak. Nice meeting you, ma'am. Di nakawagan iti ma'am, tata. Anselma, kunayo kumalatan. Ay, ala. Ay, kanayon ka makita no lumablabasak di tao. Si kagayam tinubya to'y anak ko iti bunyag. Mamit lang ninong Yalaan ko iti baso yo. Sige lang, Barok. Anya ngay ba't tinagustom kini Valerio, kabsat? Siyempre, nasingpet. Day tatikang runaan anangayatak ken kuana. Ta, di nakibain nga oray ub-ubi nga adayungan siya. Ay, mawan ba't trabaho na? Adamet, iso na laeng tasaan na permanente ti trabaho na. Maki-extra laeng nga agman-maneho. Kan may sana problema dayta. Tano bilang agasawa kaminton, agnegosyon to ni Valerio. Ato yung ti baso yo, ninong. Mala, agmerinda kayo matlang. Sige, Barok. Kit agyamarak manayin. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagawid ang Janubiang, Valerio. Wen ninong, anyat mo ko na yung hijanubyak. Napintasan niya, nga oray bumakitain. Weng, ewan makunak, iti na ita. Talaga napintas. Ngam no para kanya. Mas kay kayat ko di mo na nubyam ngam dayjay. Ha? Taapay mo, ninong. Eh na, adda madi ang nakitakin ko na. Adda pagilasinan asaan kay to anaragsak iti tunggal maysa. No pilitam ti mga sawa kin ko na. Ha? Anya mo dahil ibagbagayon, ninong. Inyat mabalin ko ngay. Kit iso nga ro di nakita king ko na. Amumait nga aghulhulaak. Amok ti mapasamak iti masakbayan to iti daydi a babae. Anya? Ado, tinakita ka pagilasinan. Amalas ti biyagyaw no pilitin nyo tagasawa. Ha? Sus, nakabutbutang mo dagit ang ibagbagayon, ninong. Isaksakit ka. Taanak kakit nga road iti bunyag. Kasla anak ka na. Iso ading ganak. Para iti pagsaya atam ti bagbagak. Iso anabalo. Iso anatay ti mo ng asawa na. Tamalas day di a babae. Anya? Apay adi ka makaid na, Valerio. Itay payla pumanagnaka. Nanang, mariribu ka nak. Kasano da ito yan? Kunak no na Selma ti talaga ang makagasat kon. Ngam adayon samot ang mapasamak da ita. Apay aya. Basta. Diyak ibaga kada kayon. Tatikay mo't lamamati. Ibagam ano anya dayta. Tapnamok mati may balakad ko. Saanan? Para kanyak lang hindi dyan, nanang. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kanya ang itaramidak ninong. Sapay inayat kun iti husto na Anselma. San pa'y anala daw ti amin, Barok? Kundi mon ibaybayag ti relasyon niyo. Tama nga numabalo man ni Anselma. No agasawa kayon, kat mabalo na Anselma, ang momon ti kahit ko asawan. Ha? Diyak pa'y mo't kahit ti matay aninong. Adda nga min nabasak iti panagmugmuging genobiam. No makiasawa manin, mabalo adagos. Anya? Isungag panunot ka. No kayat mo pa'y tagbiag iti napaot, Barok. Sinaamon, dadya babae. Ngam no nakasagana ka na pumusay, sige. Asawaan ng Selma. Ninong? Agpili ka. Agbiag iti napaot. When no pumusay. Anselma? Sorry. Ngam panagkunak. Agsinatapay lang ko ma. Taapay ngay. Basta, sa anak akomportable.
Kan adda problema. Kat kaya't ko asulbaran asisyak. Anya ti problema? Basta, para kanyak laangan da dyan, Salma. Sapay ko matamawatan nak. Ag cool off ta pay laang. Kat no talaga adata, ag sabat tulat ta tidalan ta. Oh, apay gaya kastamat tanti pagpagam, Valerio. Nagkinarita, anila ang patay ti mamagsina kadata. Kunam, ay ayatanak, namapay ngaya sina anak. Ada ka din kasukat ko. Awan, basta kahit ko pay laang tagmay-maysa. Please, maawatan nak ko ma, Anselma. Dayjay. Agsangsangit ang yan, Selma. Kabayatan ti panagsarsarita dakin ni Valerio. Saan ka pumanaw dito? Urayat, no niya ti pagbanagan ti saritaan da. Sininaan siguro ni Valerio. Isungag sangsangit niyan, Selma. Sapay ko ba? Tagsinada na talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nimbag nga oras mo, Anselma. Si kamot gayam tatao. Kasanuan nasa pulam to'y balay ko. Imayak dito idin, Anselma. Idisan pa yan nagsina da Valerio kinti ex na di takarubayaw. Ha? Anyat kagaram? Kwa, umay ka la kumakumustaan. Tamo ka, nasakitan ka, iti panangisida ni Valerio kin ka. Wen nga rod. Pilpilitek nga aklunan ti amin. Jakmat mabalin nga ipilit ti bagikin ko ana. Sa nabalay, ta iso nga imayak, ta umay ka andingayan, Anselma. Iso nga pastrikin na, ta andingayan ka. Ha? Ana? Sumrek ka, manong? Yaman nak. Ma'am, Anselma, nalaing nga kagkanta. Mabaling ka sagutan iti kansyon. Tapno maksayan baset ti panaglidliday mo. Ha? Halaman nga rod, manong o. Naulpit. Edawel. Tisimang bay. Kanyak. Ay na, naglaing kamot gaya mga agkanta, manong o. Siya na pa nagpalastaw, Ganselma. Ngamday ta ti may sa talintok. Adaw ti talintok. Jaglay pakpakat. Ngam ita ipakatong. Basta parakin ka, Anselma. Insan Valerio, ada nadamag ko. Di mat nagsina kayo, ijay nobyam? Unsan, apay ka di. Ay na, amom. Paspasyaron ka numat ni ninong mo nga, o, jay ex mo, ijay balayda. Ah. Kasla, kunada nga, isudan. Ta, ada nakakita, nga agkuy-kuyog da ka nun. Ha? Agpay sungat taday ta. Wan, ta saan da amay may sawan no duwa, tinang ibaga kanyak. Aduda ang nakakita insan. Anya? Apay nga kasadyay. Kalpasan nga inupay nak ni Ninong. Dinurugan nak asinaak. Tagbalinto ka no amalas ti biyag ko no isut ang sawag. Sa ita, kasta ti maamwak. Ano kasta? Adda sa bali panggap ni Ninong mo, iti kasta ngay naramid na, insan. Apay nga kasta kayo Ninong. Dinurugan dak asinaak na Anselma. Ngamda kayo kanumot gaya man. Ne, kahit anya basol ko di tangay. Naiturong siguro mo't ada kami ti para iti tunggal maysa. May bagam ay atigasat. Madi tinaramid yun Ninong. Kunak man lumalas tagbaling asawa na. Di agmalmalas kayong tungarod. Ha? Kwa? Amu yun no kasano ti panagbilbilib ko kada kayo Ninong. Ngam itikas tangi naramid yo. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo. Aga-agaw kayo.
Di mo matsawin ti kasta, Valerio. Jak mainagaw na ang Selma. Sa akmet lang nagaram kinkwada, idi nagsina kayo. Basta, aga-agaw kayo. Traidor kayo, aninong. Welcome to Jenna Almoida Drama. Oh, honey. Di ka kadi payag-awid. Kunab nga agawid ka ita. Kakapsutak mitay niya. Maulawak. Kan medyo nasakit ti ulaw. Makabakbakwarak. Ha? Apa yun nga ay? Jak manam mo. Jak maawatan ti bagi kan Selma. At ang sama manggamgamod kanya. Anya? Kinwan gayam. Sino dagita nakadisplay aladawan ti lalaki dita ditingyaw. Itay ko pa ila abigbigbigan no asino dagita. Maliplipatak la damagay. Kakabsat mo ka di dagita lalaki. Ha? Ay, saan? Awan lalaki akabsat ko. Pasig kami ababae. Dagita upat na lalaki kat iso dati nagbalin nga asawa. Natay da amin. Kanya, no kasta, namin upatan anabalo ka. Wen, oh. Apa yan nakigtot ka? Kwa, awan, agawit ak garuda yung tanay. Yan tabi na kanya balay. Ikarigatak ti agawit ang Selma. Kano ka nga rod manin nga umay dito eh? Kumpurme, makitan tao. Apay nga agsakit ka matan, pare oh. Anyat napasamak kan. Yun nga round. Jakam mo. Dan samit mga asing kanya. Kayong kagpa-check up pare. Amangan mo no anya daitan. Agpasukon kan na ijay nubiam. Sanin? Sinaak de jayeng. Upad mo igaya man tinagbalin nga asawa na. Natay damin. Anya? Mga no sumarunuak mo eh. Kaya't kumay batang biyag Isun sa man kagsakita kon. Tamarugrug yanan ti papatay ko. Iswasin na akong dadya babalwan. Sininaak nga rod ngan. Manang! Biyada! Apay nga masapol nga papintas ang dakat na pintas matan. Awan mati abot-abot na uno na rukop idta. Uno anya man nga damage na. Padakkelan da siguro palawaan da. Kat papananta ngayon man ang pag-abanganan. Anya mati kastoy nga han nga tumal na mati tao. Alis nga alis. Imbag pa nagjibar kadak idi nga nakaasawa iti baknang. Tadati sarili da nga house. Kat di tamot ngamin makaurnong. Takasano? Gastadura kamot ngamin bakit? Siyak man ang tipabasol mon. Ay na, uray man mamin lima nga swildom ti itan mo kanyak. Narigat lat ta nga makaurnong ta. Narigat ta nga makaurnong iti pagbalay tabasit mati swildom. Unak ngamin nga agabrod ka tapno dolyar kumamati swildom. Adda nga rod problema itinagan ko. Nagrigat nga urnusan. Tumaktak iti oras. Talaga kit di nga awan ti alalis tong maagbiro iti dakkel nga mani Saan mo takasta? Bakit? Pilitem nga ron no talaga nga awan. Dumteng tulat ta ka di. Basta siya, agtrab-trabaho ak anasayaat. Sikakit di bakit? Tangay awan pa'y anak ta. Apay no ag-business ka. Ta agdiskitara kiti pagpuunam. Aglako ka iti online. Kaalaam man ti aglako iti online. Tama nagpost ka iti FB. Haanan, baka awan gumatang. Kaslakit din nga agpalpalimos ti tao nga. Kaslakit din nga awanan nga pulpulos ti makukwarta no kastan. Kat no ado taglaklako iti online bakit? Kumitkita da dita. Haanan, di kaya't ko kung nag-business ako, nagnegosyo ako, di ado ti tao hak. Di jem ako na nga siyak nga talaga ti leader o no bus. Welcome to Jenna Almoida Drama. Mala, tulungan na ka mangisira kadag ito'y gargarit ta bakit? Ay, makabanog matikastoy nga ag-inalis ti tao iti pag-abangan. Ala, ano sa mon? Tamaudi siguro da ito panagakartawana. Ay, sapay la kuma Ay, panibagong adjustment manan. Ala,
Tulungan nakid din amang isimpa kadagiti gargaret ta. Tapno malpasan. Kat makaina natamutan bakal. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pabili! Nak! Umayon. Anya day jay, balasan ko. May tinda kayong alcohol, Nana. Ay, meron balasan ko. Pero isa na lang yan. Gusto mo yan? Oo na ah. How much nga that one, Nana? 75 pesos yan, balasan ko. Sige, kunin ko na. Kailangan ko kasi kumakati ang skin ko. Marami kasing alikabok sa aruba yan. Oh, ito na ang payment ko, Nana. Sige, tasuklian ko, balasan ko. Ha? Ay, hindi na. Hindi ko kailangan ang barya. Para sa iyo na lang yan, Nana. Ay, salamat. Pero Ilocano ka ba o Tagalog? Ay, nag-aaral pa lang akong mag-Ilocano, kaya may halong Ilocano ang salita ko, Nana. Tagalog ka nga rod. Ngam paggigyanan nyo dito, agab-abang kayo. Oo, Nana. Diyan lang sa kabilang boarding. Kalilipat lang namin yesterday. Kasta aya. Ay, kat mayat tamanayunan man ti kaaruba mi. Kan manayunan mo ti customer ko dito'y istor ko. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, aglut-luto kamot gamit ti pansit. Bakit? Nay, nagadumot ay lut-luto mo. Kas kamo lagpapaskanan. Uwan tapadigo akdagja ka aruba ta, Rudy. Anya? Apay, anyat okasyon ita bakit? Awan ti okasyon. Apay, masapol nga da okasyon aya. Santo ka nga agpadigo. Trip ko lang matagpadigo. Anya? Diya ko na da nga rod. The more you give, the more you receive. Ay katala. Makaamo ka nga rod, Juana. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagsaya atayin, Juana. At dalibre ang merienda. Wan atata, nairwam kami ngamin iti kastoy. Ti share iti grasya nga matangtanggap mi. Ay gat agyaman na kabalasan ko. Italaan nakakaaruba kami iti naparabor a border. Kasta nga talaga atata, no adaan ka agparabor ka. Medyo nawadwad matgamin ti kwarta me. Iso nga, agibi nga kami matabasit. Anyat linuto mo si Juana. Ag noodles tan, tawan mat mailoto. Nay, apay, di ka nagluto iti masida? At damot karni aginatang ko iti kalman. Awanan insagpaw ko amin iti panset. Anya? Impadawat mo amin ang Japanse? Katuan Ista ito pa'y nagkurang. Han mo mat nga imbaga nga kayat mo gayam ti pansit. Ay, unay ka na ya. Urawan ka nin tagaya man, basta damay padawat mo. Ni, apay nga kasta ka. Apay mayatagi mimot. Saan akas tatigayad ko asawan, Juana? Wan, mayatag balin na naparabor. Ngam saan mo siguro apa nagimok? Noon una apakanan ti bagem. Itod ka nga itod iti sabali. Ngam data, mabisbisinan. Sige, ikanak nga ro din iti kwartak. Tainak gumatang iti sidanta. Nag-adumanan nga ibagbagamon. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nana Suling, gumatang ka iti grapes? Paspayla ang ame, balasan ko. Tanay, kagat-gatang ko iti kalman iti prutas. Alan, oray half kilo lang ang nana. Awan pa'y ngamin buena manok. Saan nga rod, ame? Inton maminsanon. Ay, dayta ni Juana. Iso ti sumungan. Lakwam dayta taadot kwarta dayta. Ayan. Madam, gumatang ka man iti lakok a grapes. Seedless daytoy. Ay, o sige ikanak iti 2 nga kilo. Ay, wow! Nagsayaatan. Sige, mabiit lang ta ikilo. No ko nakto mga minkan ka ame. Mats money dayta. Oh, adtuyin, madam. Dato'y matibayad ko. Ay, mabiit lang ang tabaryaan ka, madam. Ay haanan, bagi mong databarya.
keep the shins. Ay, wow! Thank you, madam. Ay, anya trabaho, madam? Mangup opisina ka? Wano, negosyante ka? Ayaan, awan trabaho ngam engineer di asawak. Agsasaro ti project na. Kan pensyonada dag parents ko. Ah, isumat lagayam, an. Sana all mayaman. No kaya't maakat, ilibre kayo pa iti merienda tadta. Ay, alaman nga ro, Juana. Tangay sikat na paraburan ti ado a kwarta, mangibingay ka nga road. Data lang aya. Barbaryami lang data. Sige, mangirwal ka iti merienda itanana. Tag merienda tayo habang agi istorya tayo. Engineer gayam ti asawa da dya karuba tayo suleng. Wen intong, iso nga ado ti kwarta na. Tamayat ti trabaho di asawa na. Kan pensyonado kanupay dagiti dadakkel na. Iti sungay, anya trabaho na Mike. Awan yaw awatan nila kay na iti kwarta na. Aya. Aglalaok pa iti sa una no daduma. Ag-Tagalog kas kada ag-English. Kunana nga rod nga agsursuro nga agiluko. Ngam diritso met ti panagilukano nanukwa. Kanayon pa'y nga agpadigo Mayat man da dya akaruba. Naparabaw. Managparanaw. Welcome to Jenna Almoida Drama. No, da maganda te trabaho kat engineer ko na niya. Anya? Engineer sa umay. Apay? Anya man timbagbagam kadagiti taon aya. Engineer nga rod mo da nga trabaho. Tagrup-rupa ka ngamin nga engineer. Disente ka ngamin nga agbadbado. Iso nga kasla engineer ka. Engineer nga. Construction worker. Engineer. Ijay sikot ang nagabangan tayo day. Imbagbagam man idin kadagiti karuba doktorak. Anya mo dagiti nga ibagbagam kadagiti tao ay. Ibagam ka ti tagpaiso. Nga constructionak lang bakit? Ay! Engineer nga rod. Iso nga itultuloy mo ti agbado iti mayat niya. Tapno kasla engineer nga agpaypayso ti asawak. Welcome to Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, apo engineer. Ha? Ay, di na kawagan iti engineer nana. Ay na, very humble kay launay, sir engineer. Ay, anyat gatangam. Adala ko yato yun nana. Adda, sir, mano akilo ti alaam. Balor la ti 20 pesos. No adda nana. Siguro, nauma kayon iti karni amasida. Iso nga agsida kayo iti tuyo, anya, sir. Ha? Ay, talaga nga awan masida nana. Adto yan ti gatgatangam, sir. Timuti bahay ko nana. Kandi da kumaawagan iti sir. Tanan numuak lang nga tao nana. Sa anak ka engineer. Napakumbaba ka launay, sir. Anya ngay, di engineer ti awag da kanya ako ni Gistor. Kababain? Uy! Proud ka kit di ko maataurehan ka nga engineer kat engineer kung kunada kanyam. At least kat mapadasam ti agbalin nga engineer. Nga ora kastala nga wagas. Ibagam man ngamin tagpay sukadakwada. Di dakpay patpatyanan. Ora ibagak asaan ka engineer. Di dapat yan. Ibagbagada kit di ahambelak kanon. Kat baybay ama, awan mati mapukaw kanyam. Sige tarumarak man kit di. Inakita dagito'y ginatgatang ko nga puto ta. Baka mabanglas nohan nga makan amin dagito'y. Nangalam kadagita po to. Nagadumatan. Kat ginatang ko Apa nagadaw? Itad ko nga rod iti karo batan awan na itad ko iti kalman. Baka panunutan da nga awan nanti makukwarta. Iso nga awan matante may padigo kanya da. Nya. Gimatang ka iti ado. Tapno adala ipadawat mo. Imbes ama sida tigatangam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay na, nagsaya atan. Adda libre ang merienda. Wan ata ado. Han mi nga maibus. Kan talaga nga gagarak tigi matang iti ado nga puto. Tapno maramanan nyo matanga kakaaraw ba. Ay, sana all mayaman. Ay, gumatang ka man nga rod dito'y lakok a grapes, wana. Katuan mangtad ka iti duwa nga kilo. Ngamahang ko nga iawid.
Iwaras ko matlang kanya yo. Pipya kanya mi ije balay taado ti fruits ijay. Malunglong tot pay nga ron dag ije fruits me. Kanuray dag ije vegetables me. Malunglong totan. Ta aduunay gaminan. Kat ipadawat mo ano di yung maibus, wana? Una, agpadawat akto no maminsan. Ame. Talaga abilibak iti day di ang wana. Adun sa akanayon ti kwartadaan niya, nana. Un siguro ngam, apay nga ta nga agab-abang dapay laeng. Apay nga awan balay da. Wan nga rod. No agis istorya, kaslamot nakabakbak nang da. Ngam apay nga tanga awan balay da. Day tamat nga ro ti pakas da awak ame. Wano, isu nga adu akanayon ti kwartana, ta saan da nga agur-urnong. Jak amo, Awan bibiyang tay ditan, Tinapatag, kanayon da tayo apadiguan. Ayan ti sweldo mga Rudy. Apay nga hangkamatan nga agreement kanya kat sabado tadta. Jak agreement kin kan. Tas siya kung ti gumatang iti kasapulan dito'y balay. Ni, apay nga kasta. Siyak ta sawam. Siyak ati dapat nga pagremitam. Uno ada sa bali nga pagremitam iti swildom. Awan, tila pang igat-gatangan mo't ngamin iti kwarta. Igatang mo iti nagado amakmakan, sa mo iwaras nga ipadpadawat. Kumaano baknang tatay so? Katnay, agab-abang tabay. Nakautang akpayan kinukumparek. No kasta matla nga hangkan nga agreement iti swildom kanyak di agsinatan. Anya sina nga ibagbagam mo. Total kat marigrigatan matlangan. Hangko nga magatang ti kayat ko, pati sapatos, hambag, bado, hangkon nga magatang. Kahit mabalin mo mo't ti gumatang ngamin no kayat mo, tadamot igatang mo. Basta dagiti saan unay anangina. Ngam sabali mo't ngamin tigat gatangam. Dagiti mo't ipadpadigom tigat gatangam. Kat tapno umado ti gagayim ta Amumat nga nasing pati tao kanyam no adati may titad mo. Pansinanda ka nga kan na yun. Ngamno awan ti may titad mo kat handa ka nga pagan ano? Handa ka pa nga isman, labas-labas handa ka lang. Katbay ano di da pumansin, problema maya dayta. Pilitim kat agbalin na baknangan nga oray saan ma. Agpampamarang ka nga ado ti kwartana, nga oray mangurkurangis ka ma. Agpanunot ka mamatwana. Pagregregatak ti matmatgadak, eksakto la apagbiag ta dayta, kan pagabang ta. Suruam kumamot ti agimpad San akas ta nga ipadpadawat mo lang? Ay, awan nga ro ti mabali, nairugi kon. Sa pa ibagbagam nga engineerak, di ka lagbain. Ngumato nga ro ti kita da kanyam no kasta. Kita amkat no masabsabat da kay tarwar kat per may nga isisam da. Pumansin da, sarkas kada madam ti bagbagada. Wala nga maglaslastog ka. Urayan Nya nga ron nga kasta nga talaga ti life. Basta jak pala agreement iti sweldo kang kawana. Kat no sinaanak gapo iti dayta. Makamu ka. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, nakaumay kamot, Juana. Itaman pay. Uwan ante ta, ada kailangak. Da kayo nga minti na panunot ko nga asit ganta. Amok nga dati kwartayo. Taandakat nga ron ijay abroad agya kakasinsin ko nga anak yo. Ay, ura daday ija abroad. Diya daw titi kwarta kadakwada. Tamok tirigat day balasang ko. Umutang ako may ti kwarta yo ante. Kailangak ngamin. Basit mo ti sweldo nila kay ko. Mano kumaya ti utangam. 5,000 lang ante. Bayadak matlaang no agtapos. Pagpunak ko mga ag fishball kas kada ag barbecue ante. Malang araw. Ang pagatang ko kumay ti agas kaw. Ang mala. Bulodang pailangan nga road. Juana. Aglako akiti fishball kan barbecue ito isango ti boarding house ta, Rudy. Ne, naimbagman ta nakapanunot ka aglako. Una tahanak mo tan nga ikaniti kwarta. Nangalamit ti nagpuunam. Inutang ko kan ni Antek. Mala, lalaingam nga ro taglako. Tapno mabayadam to ti utang mo. Mayat, ti kasta na panunot mo, bakit? Apay ngaglako ka nga, Juana.
Nagadulang nga ron ti kwartayon. Agpaado ka manan. Ay, maburing ak ngamin nga awan tar aramidan na ame. Iso nga aglako-lako ak man kiti pag ay-ayaman lang. Kahit agilibre ka nga ro din Ha? When man, Juana. Uray ta, adot kwartayaw. Kat sige agpili kayo nga ron iti kayat yo ta ilibre kanya yon. Ay na! Talaga ang nagsaya at kaakaaruba, Juana. Saan ka naimot? Kasta kumaamin abak nang naparabor. Sige agala kayo lang. Awan problema kanyak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ape akaslan na laylay aparya tarupam, Juana. Anak nga makalakotad ta nalugi ak. Ado ti nagpalibre. Kahit gaputa nagpalibre ta, inlibre mo't ita adagosan. Di ka man lang nagkudkudan. Kababain mat nga rod, no hang ko nga ilibre isuda. Ta narwam da nga rodan kanyak nga mangilibre kanya da. Kahit anyat pagbayad mo iti inutang mo ay. Awanan nabangkrap nga rod. Anya ka Juana. Kunak no makatulong ka kanya kon. At addamot a pagrigatan tar aramidam. Ay, mabainak mat gamin nga mangpaay kanya da. Ti amo da nga rod kat engineer ka. Ay, ako, tagasal. Agawid talaga dyan probinsya no kasama lang. Manjak ijay, nagrigat ti biyag ijay. May mayat ijay tabasit ti karuba. Kan amudan ti ugalim ijay. Awan ti pagparamagam ijay. Hanta nga gawid ijay, nagbureng nga rod ijay. No di mo kayat, agbati kan. Sumurot ka no sumurot ka. Saan no saan? Ay, nagrigat mat gayam ti awan kadwana. Awan makukwarta ta awan mat ngamin trabaho. Ay, pinanawan na ko ni Rudy. Kasano dato yan ngay? Awan katulong ak edtoy. Sapay agsing-singer man ng landlady. Awan maibayad ko. Kapilitan sa matan nga agawid ako ni Ije probinsya. Suro taklangan aja asawak Ije. At iti basit abunang. Dahil ito saram, Juana, tanalaglag anday ta. Anya ti aramida kaya? Inta paraspasan dya talon, tamulaan ta iti aba. Agmula ta kide, bareng tumambata. Ay, sapay nagpudot. Kat agaanos ka, no di ka makaibtur iti rigat, agawid ka ni balayo. Oray panawan na kon, awan na sakit a bakrang ko. Mga sawa kiti sa bali no panawan na. Anya matikas na nga ibagbaga Rudy mat. No di mo kaya't ang mga sawa kiti sa bali. Di ka pumanaw. Ngam anusam, tagtrabaho iti daga. Agtinulong ta, takas ta tagasawa. Agtinulong iti rigat ken ginawa.